kunare kam siringani surga desken mata kawan sidilaki natap kempa umatna. Tuhan berikan bumi tersenyum mandu bagi kawan sidi baru natap kempa kemberan bagi kita natap kempa Tuhan di batentang semaka mekuate naman bantah. Tuhan berikan bumi tersenyum mandu mekua minaten duman kami Tuhan mekuaten bumi anggo puas yakap kami gombangi kalah anggo puas kali yakap kami iuru-uru si jore yakap nabana dingani toko-toko ikala si meganjang rukur. Tuhan berikan bumi tersenyum mandu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kesatuan lidi babongku sabab enggoi pilih aku guna meritakan berita si Maria man kalak si musil. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku persembahkan
Tuhan kapras kam jana ras tendidu ogen ibas Injil sibadia nari rekutkan Markus. Kemuliaan manbandu oh Tuhan. Itadinkan Yesus ingan muli ia kukutana ikut pe ajar-ajarna. Sangawari sabat ibenakan Yesus ngajar ibas rumah persembahan. Kalak si enteram si megi pengajarna kemamangan dina. Ijanari ngapametana kapentaran kayaknya silit ibas iya. Kuga bab banci tanda sengget si bagenda jadi aratanna. Makin iya tukang kayu, anak Maria, senina Jakub, Joses, Judas, dan Simon. Maijenda kinturang nape. Maka itulah kalak ndai Yesus. Nih Yesus man kalak sekalak nabi ipagahaga ijab ape. Tapi ada ikutana di tengah-tengah keluargana, ras di tengah-tengah jabuna lang. I Nazaret Yesus la arbahan sada tanda sengget seakatan pepalam pika-pika kalak sakit aluna makan tanah kubabuna. Mamang kelate Yesus sebab lalit kini teken kalak dai. Jenari lawas Yesus ngajar kukuta-kuta sekelewet Nazaret. Kata Tuhan, pujiin manbandu oh Kristus. Minggu 10/4, Minggu si Muhuli, si mereken kita melala paksa kelah sempat kita rekini teken i tengah-tengah doni si melala nolak Yesus. Sekala pengkhotbah sangana maba motor ia prit pengadi polisi rempat. Yanggah polisi eda bau minuman keras alkohol. I kesah pengkhotbah eda jana nina lit sada botol minuman i jok motor nina polisi eda lu Muhammad nungkun opa minumnya kami pa reh nina pengkhotbah eda iya minum pa tapi lau saja yang ada minum tapi wanggah bagi bo anggur kapa nina pengkhotbah eda ngalogi janahna natap botol ibas jok motorna nina de kel Tuhan banaka kepeken mujizat bas paksa enda isalih kena lau jadi anggur. Bapa nane turang rasenya berita si meriah sadawari enda petangkas membantah isekin Yesus tapi Yesus jelma kerina keluarga bagai PKD-KD nandai maka Yesus enda tukang kayu. Anak Maria jana relajar ia jadi tukang kayu ibas papana Joseph nari. Jana itandaina ka pekrina kade-kadena sudeba. Tapi laya seh nandai Yesus enda anak di bata. Ikutana i Nazaret tuhu-tuhu ipebelin kala enda Yesus janah meriah kan ukurna nandai isi Yesus terlebih megi cakap kala maskuta sindau karena Yesus enda. Tapi laya ngasuk ngangkaisa ugang enda banci Yesus ini tanda enda ngasuk perbahanan simbelin matandai kami ngisi bapak nadi naras kakak agina nih maka Yesus lah banci ngelakukan mujizat
i Nasaret. Perubahan teman sekutana kurang te nangdangi Yesus. Maka mamang ate Yesus karena si bagenda. Maka kita kan berita si meriah dari tempat tadi tuduhkan, maka lengakel yang kai Yesus ubah maka itulah anak putana iya. Yesus enda itandai anak putana bagi manusia biasa saja ngenca baliras sideban. Maka nina Yesus skala nabi ijaba paiha mati ikutana ngenca laiha mati. Turang sina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Arkiteken ogen berita si meriah bas sadawari enda i petangkas Markus karena Yesus pagin itulah bangsa najine bangsa Israel. Perpulungan sini i perkuankan Markus alu Injil enda buen enda kala non Yahudi. Janah perpulungan na enda pe si labo kala Yahudi enda ngongenanami berbagai-bagai sila muhuli ibas kala sinterem nari erkiteiken kini tekena iayak-ayak lah mesrai bahan gelukna. Maka selalu nuduhkan isekin Yesus jine. Maka Yesus penggoleben itulah bangsana. Coba i pegegehi ia puli Markus perpulungan enda selalu peteguhi kini tekena. Maka alusidenda pe kita pe krina kalak Katolik sirkini teken nangdangi Tuhan ta Yesus Kristus nggo i pesikap i pegegehi kita laupo ngadepi kerina akibat kini tekenta jadi sekala singikutkan Yesus kalak Kristen mekap itulah doni enda ras jelma sinter. Bas ogen si pemena pe enggo i petangkas membantah maka Nabi Yehezkiel peke-peken enggo itulak isuruh dibata Yehezkiel kempak bangsa si pemberontak si enggo berontak dibata. Disuruh dibata Nabi Yehezkiel enda kempak si nur-sursi keras kepala dengan mekeng tuh. Tapi tujuan dibata nuruh Yehezkiel kempak perpulungan si enda labo gelah namin ia ibegikan tapi gelahna yang kai kala enda maka sekala nabi sangana ringan i tengah-tengah. Coba lebih sekali si pegermetkan kai ngenda karibanci siang kai ibas turi-turi nenda nari. Recakap-cakap dua kala pengacara bagaimana aku lakel kuang kanak engkai maka itulah kala keinda aku ningku mekempak kala enda maka aku resura ateiku jadi pengacara perbahan tuhu-tuhu kuhamati hukum ateiku mereken kerina geluhku guna hukum enda janah ateiku tuhu-tuhu maba keadilan man kerina klien-klien. Jadi kamnak kai nindu man kalakah adi aku lain kasih ku katakan nina temanna enda aku ningku man klienku enda aku ngit jadi pengacara perban
garis-garis bastan kue indah niku. Garis tan nidu kai maksud du ini temanna. Oh, bagai indah ni. Perban ku tatap kubas garis-garis tanku eida. Eida artina la lit ku cikep duit sangana alias bokek aku. Maka aku jadi pengacara. Nandai bapa turang ras senina. Pengangkan maka Yesus ngolobein itulak. Ainda peteguhi kini tekan. Yesus itu utuh anak di bata Mesias. La ikernep kena perpulungan si nulak iya. Tapi ipakaikan Yesus perpulungan si nulak ainda jadi tanah si mahumur. Gunan cidahkan kuasana selaku anak di bata. Kuasa Yesus gunar bahan mujizat si tikkel pelai uraki alu sikap kala sinulak Yesus lang. Kita pe jelma sir kini teken labo ainda otomatis ipulahi idur kerina bentuk penulakan rekiteken kini teken ta lang. Rasul Paulus pe enggo telu kali ia mindo kempak di bata gelah namin i dek di bata duri silit ibas kulana ainda. Mekap sini kata kena utusan iblis. Tapi nina di bata ngalawi. Bias mei kekelenganku pemeregegehku nang dangi kam Paulus. Sebab ibas kam kau te eikap kuasangku jadi serta dem teridah. Maka nina Paulus pendai man kita ibas ogen si peduakan meriah ukurku ibas kekotenku ibas aku i siksa ibas krina kegeluhunku si mesra erkiteken aku ngikutkan Kristus. Ainda perlu si cikep sabab nina tupung aku lemah tupung aku kote kap aku regegeh ibas pasu-pasu di bata. Maka Bapa nandai turang ras senina. Tantangan ras penolakan membanta kalak sirkini teken ulamin ainda rebahansa kau tai kini tekenta tapi min situhuna kel mempeteguhi kini tekenta nang dangi Yesus bagi kayu si turah i tepi embang iugur-ugur angin ergegehna remersik na kayuna bagai kape min kita. Maka kepaguhan kini tekenta ainda kap mujizat si belin nakal genduari ainda sinialokan kita ibas ibatan hari. Maka ibas kriahan ukur ipasu-pasu di bata kita krina baskar Bapa ras anak ras kesah si badia. Amin.